kabisa. Haya, watu geithia ri tucoke tuthie imwe kwa imwe twire biryani tuturahariria te muthenya wa umuthi abo mageithie. Haya, niye njitagwo Brad Muhoro, chef kuria Ramshaba in Grill Sharks Palace, na umuthi twina kahinda umuthi niguo turuge biryani. Yes. Mutton. Yes. Yeah, mutton. Mutton ni nyama ya mbuzi. Mutton nyama ya mbuzi. Ya mburi. Yes. Biryani ni mutton ni njega ya kuruga biryani kana no urigo na nyama igi. Area njega ikoragwo ni mutton. Aha. No uruge na beef. Niguo. Okay. Niki gituaga biryani tondu na hau twina nyama itu of course na tukire na indo ingi no nigetha gitwo biryani ri tumitaga biryani niki tumitaga biryani tondu ariri ena sauce yake. Okay. Itagwo biryani sauce. Aha. Na mucere wake ukoragwo we kando. Mucere wi kando. Mucere witu twinaguo. Twinaguo. Aha. Tukianji kuhari ukuruga toruga kawaida. Uruga kawaida. Aha. Tucoke tukumirekie na kiria na food color. Okay. Haya. Na kiuria riri ni kiria ni kiratinagio nyanya cinira ni gutinagio. Salsa kachumbari ni kuga atia? Salsa kachumbari ri ni rounded. Kugo na nyanya gutinia round. Round uguo. Na ginya kau cucumber. Kugo ina nyanya, ina gitunguru. Na ina cucumber. Ina cucumber na ciothe itinitio round. Round. Okay. Haya kabisa, na mwena ucio naguo ni gukihariria burito. Ino ndona ha hena tugo ni ukwamba gucamura kana ukwamba ukuruga atia? No ginya ucamure. Nigetha Okay, uthondeke marination yake. Okay. Ya sauce hiyo. Aha, ugucamura gwa kahinda kaigana atia mburi yaku? Tondu mburi ri iheaga ihenya ri dakika ta 20. Mburi ni ihenya ihenya? Okay. Ni ihenya muno. Okay. Kuguo 20 minutes you okay? 20 minutes. Ni ukumicamura na kindu? Ni ugwikira ginger na garlic paste. Ucoke wikire ka soy sauce kanini. Nigetha brown. Niguo ugicamura. Haya. Na iyo ni sauce rathondeka. Iyo ni sauce ya biryani. Iyo ni sauce. Ndona hena gitunguru. Iyo ni garlic and ginger. Haya, turi na papayo guku. Papayo ni yaha. Papayo ri ni ya sauce ya biryani. Na no ya sauce. Sauce ito ina ki Brian. Sauce ito ri ina marination yake ri kwaja. Ena cumin. So ni spices ici mweno uyu. Kwena cumin powder. Kwena cardamom. Kwena cinnamon. Na kwena black pepper. Afu tucoke twikire paprika powder. Okay. Kuguo icio nicio igukorwo cie thiini wa sauce itu kabisa. Haya, ino ni cucumber ndiratinye tondu ni ya kuhariria salsa kachumbari twirwo ni salsa tondu indo iria cio isikoragwo citinitio round. Kuguo kachumbari gaituke na gitunguru nikio giki na ni wakiona gitinitio in round shape na hena kindu gigugitwo nyanya na cio twagicitinia in round na riu twina kindu gigwitwo cucumber. Ino cucumber ne kuri different types of cucumber kana ino ni njega anga ni kuri English anga ni kuri ri kwingi ino ri cucumber. Yes. Ino ni English ikoragwo njega turi itari na mai thiini. Ndikoragwo na mai. Kuragwo na mai thiini. Karibu twainaga ga TBT nameless inite just be cool as a cucumber. Ndona. Alright. Haya, tuthito mucere ni ugwikira gatumaguta. Okay. Tumaguta na cumbi. Kabisa. Na ha ndona twina giki ino ni cream ego negerike cumbi imwe no. Okay. Haya, tuna cream haria. Iyo ni plain yogurt culture. Plain yogurt culture niyo yade how culture ni ho adigira culture nake no culture ni sauce ya biryani re edaga iyo yogurt culture plain. Plain kugo itali nas dogekiria ga vanilla aga maembe aga strawberry we asha ni kugo athi sorry ugukora plain yogurt. Plain yogurt. Okay. Eta ina maundu maingi. Haya, tukaithie na mbere yo wega baba ino atwira ni ya kindu gigwitwo sauce
nyama itu yaha riu ni gwikigucia tari mwena wa sauce turakingiria mucere ithiru no uragicamuka no uragicamuka hau ngire mwena wa sauce riu riu sauce ri kwanja wabagia na marination yake ucoke riu nyama yaku wacamura ugekira hau ucoke riu twambie marination itu riu haya mau ni tumaguta maguta tunini uguo gonege ashube kanini nyanya ici ni kuigana kana nyongerere igemwe ndithie na icio riu haya riu akijage kira ino ni ya hau ino ni ya hau ino ri ino ni cumin yes cumin so utukaletie powder na ya mbegu both ciere deikano wake haya cumin haya ino ni cinnamon nyitagai enda gwikirwo kanini haya uyu nake paprika between paprika na cayenne niriko kiria niriko nduru kana koragwo nduru muno ni cayenne cayenne filifili yemesiagwa okay haya black pepper nayo ne atwaiga nere kuduro muno ne cayenne kana paprika cayenne paprika ne hoho ni hoho thie okay all right iyo nayo ne cardamom haya uyu nake no wa hau sa eno re eno na ire enge ni ya mucere mucere no turikira rangi ndukuriagwo wikiria wi mucere wa white dasha okay haya sokiru utukanie niguo naya na ino sauce itikaga how long ukoro igikate ikiharirio eno yes 15 minutes 20 minutes todo nyama yaku ne theruku already okay wabe umarine utokoru ni gucamura weterere tugwikira itunguru coke tumirute twekire iyo tomato puree okay ko tugukaranga tugukaranga coke twekire ino ya mwisho kabisa kwenda ki iyo culture ino ru ha niho ruturekirira yogurt itu very nice ndugwikira yothe gugane yothe wire ni yogurt itari na kiria itari na kaingi nyonaga plain yogurt plain yogurt itari na flavor iyo ni urekira kaingi nyonaga yogurt tugikira kundu gwitagwo chicken curry ukiruga chicken curry ni nyonaga tugikira yogurt huona ha ni dona kana chicken in white sauce yes no narunira ihano guru kuma ha the next step ni gwika atia riu kuma ha ri tugwika itunguru kihie tukirute twekere tomato puree kihie guteithiririe mwena ona de sawa wi sawa mwena ucio wi sawa nyende tigirite mwaki brayo nie nitore twakorana na kiundu kia mwaki nie ndogo ngenuga handu my friend niona kwa ngoma ndingigeria ugana kuhiriria mimi ni wa mbinguni mwaki tutire ndogo matuine rina nikuo turathi tukaheo mwili mpya kwa hivyo ukutuko kula kabisa tondu kuria no kugoca watheru na gugicenjanirio mwili kana atia mucere itu sawa ukwenda atia riu haya riu ne sauce ya biryani riu tuga guthondeka mucere itu githie na mbere riu ri tondu ici rora tari kirema gia Zayuni ndathondeka ri ndathondeka nyingi o biu ndicitukanie citukanie no utukanie ire kuigana hau definitely ni undu wa guthima haya sauce ya biryani ri endaga ukaikira maguta makanyita mwaki wega utwerekera gitunguru twerekera gitunguru sasa ucoke ukire gitunguru iko golden brown haraka na ihenya ndio ni thawaji kioguo ndicitukania uguo you come and shamaga wega muno by the way it has a very nice taste kana ni ndathondeka ici nyanya ni cianena cikari ciako niko ukumura nyanya ndungu na inyui ugitukania uguo ri coke twekere cumbe kanini haha riu njikire haha gacumbi cumbe kanini na vinegar
Vinegar guku ni uyu ni uyu ngwonete tari wota ucio na ndungikiheire heads up ngenyua Brian urenda vikire mwakundirie Jehova yo kenyua ri nyoguo vinegar ikoragwo ni kali muno na ni kaingi ni nyonaga te huthagirwo ku lose weight arama mana lose weight ri ni mahuthagira kindu gigwitwo vinegar no tie no nyonaga tari hengi huthagirwo kwena brown vinegar kwena balsamic vinegar icio ciothe ne hingi cikoragwo salad dressing haya guthimana gakuniko bas nyongere kagi kamwe he mwirori wa Kameme TV ino riu nio salsa kachumbari ina gitunguru ring onions itiretio na round na kindu gigwitwo tomatoes ni nyanya na cucumber waisitinia cia round ugacoka ugekira gacumbi gaku na kindu gigwitwo vinegar wewe mundu salted kachumbari gatire maundu maingi no ukarie na anything by the way na gaka ga salsa indo ici itinagio ci round in shape kugo nikio karetwo salsa tondu icio ciothe iratinio na muthemba uyu wa round igwe gitunguru kiuta kia nyiha so ciratinio namna that na mwena uria ungi tutikiri iguru wa kindu gigwitwo kuhariria biryani sauce kune kuo mundu gwitwo chef Brian atutirithio wega nunu ekira gitunguru rekira gitunguru ne ginger na garlic na ginger na garlic riu ikihia gitoke golden brown no gucoka umerute afu twekire iyo tomato blended gociru okay ni kurutira hau ndakurutira right tuthite na mbere o wega mwiroreri wa Kameme TV turaruga kindu gigwitwo biryani na mutton na ririkana na ni salsa kachumbari kugo tugucirianiria wega muno mucere witu ni kuhia urahia na ni biryani sauce turathondeka mwena uria kamba gucamura nyama yaku ya mburi no tugo Brian atwira ndeikarage ngikahia kugo ikuhia na ihenya na ugagicoka ugagikiru haria twi haria mwena wa sauce ukamarinate watu marinate haha twekira spices icio paprika cardamom cinnamon cumin tumaguta tonini yo gatie tari na flavor wagicitokoyania guo nicio tugwikira haria na turiona kindu gigwitwo uyu etagwo atia tomato sauce itu kabisa tugathie wega muno makiria na mix ya hair nikia hair nikia toka golden brown ukoba ukiruta ukoba ukiruta ucoke wekire iyo blended tomato haya niguo ciru ni nya gutire ndungi nyanya icio cikitwo no guthio aya ni ako ni maratinio aya aya ni maratemengwo tonini ni wakorire na ng'ombe Brian ni wakorire na ng'ombe kuria hi ni uroikara kundu kwi ng'ombe kwa shosho kwa shosho igwaga ukakiuga ati ndaki gutemengera ng'ombe gutemengera ng'ombe mahuti uguo na ici rakiona tari gustemenga tugwicistemenga ndani ici twacikira ha ni ciako ndania ni ciako garnish iyo sauce ya ni ciako garnish nigetha ikorwo ikiri kindu kiega kabisa haya mucere ni wahia ndo na twerekeire kuhia turi wikira rangi ri mucere witu turi udecorate ri okay hia wega ri tugocoka tutume decorate neu after no wahia nugo tukwikira riu iria cie food ni food color kwena Mediterranean orange na egg yellow usitukanie hamwe niguo wagi gocoka riu mucere ciru ugukorwo wi wa rangi uriku wanjameni no wena rangi riu no mundu angenda kuria na white ri no ri na white bara again he andu nyonaga magika atiriri Brian makikira kindu gigwitwo turmeric tondu ithu ndikona karangi ka yellow andu nyonaga tondu wa spices ri magagikira rangi kala kaima gwi kindu gigwitwo itagwo atia turmeric ndio kana naguo no wega no sawa kabisa haya riu gocokia gocokia kou the reason ya gwamba gutengura maguta hihi ni iriku
reason ikoragwo ni riri ne ko thicken no biryani sauce ikoragwo thick edito yes yani okay leo purpose yake ne ko thicken ikoragwo oge itogo yaku ekihea kirute shogo kire yo blended tomato ekihea yo blended tomato ekihea wega yes kou enyitane oshokie gitongoro giaku kou okay ikoragwo sauce thick yani thick yani yes haya na ribota ino thikuri na rudi I don't know why I relate everything na nyimbo tugocoka ru twikire no twikire no haya papai ito ne twikire papai eroka hau tuguo tutire turamikira na gutuika popo ni ororowagia ni kiuga kiunderetha yani it softens tenderizer ni tenderizers yes haya how did I gasiga na brand tondero no nginya turire umuthi kama baya ona deka ithano itiguthira kuguo ndero kihumo ng'aragu yake ri ndingimureka eterere ona ndagika 10 ona ndari nacio cia gweterera ena 5 minutes haya tuthithe ru owega mucere naguo ni uheire na ici cubes ni ciaku tondu ndirona cubes ni ciaku aha okay koguo ru basically ni mucere twetereire na kindu gigwitwo sauce itu what's the secret ya kuruga biryani jega what is the secret yes the secret no ginya nona eno ifafai haya yogurt yo plain yes plain itali na flavor koguo we ona ungieheria indo iria ingi ciothe thini wa ingredients icio ndukai kweheria babai na ndukai kweheria yogurt na ni babai njiru uguo babai niguo mwirore ito nginya ukimirie ndo to nginya uriria rikire itunda no ni ugikira kuria thini wa stew na ni gwikira rigima uyu nake rosemary ni wako rosemary kana iyo ne garnish tura garnish mucere kabisa gakiona ndania citu ci tayari salsa kachumbari ni woyo haha riu ngucia ni gwibanga metha nigetha wona riu raje ubanga metha ukamenya riu ni kulia ni murire to ici riu no amenya Brian metha thani kanguhiriria guo githemba design muthenya gukuihurira ni ukunyonia plating yes plating is an art on its own agona hau tari ho andu aingi turagira turugaga wega no by the time urarikia kuruga unugete you great okay ndĩigua Kenya njuthie nyone uria ihana wow yes tahe gitambaya nigetha riri ndigihia ndakuire ciara no nginya ciikirwo mbete cha muthengio niguo mapocho you know there you go Kevo ndahea nawe nduiwe yes there you go bas there kena fafai kena tomaguta kena you know maisha no maya kabisa thiete wega mucere bituri wi sawa hano tukwikirira food color njuke nacio ukana cio nguoni na gaciko kana ci gwikirwo tuweka atiri nguoni cirigio eringerio handu kwende ringerio ha ona ne sawa ona kurigeria ha no sawa okay uringagia ate nigetha ndugagikire nyingi andu matigagithambe na rangi wekira kani no kanyitaga muno kadogo tu ni ndikumwikirira mahota riri rahota gwithamba na tuna rangi ni uguragwo no ugure supermarket no ugure supermarket yeah very nice the kiria is smelling nice cucumber ndĩigua ikinunga wega muno aya mwerori tuthite na mbere o wega riu ni kindu twenda gwika ni gwikira food color thini wa mucere witu ni biryani na tuiro ino ni wajira ni orange ereko Mediterranean orange na egg yellow na huna egg yellow very nice mucere wakwa kwirie kuhioga ki no ndinanyita muno nigetha riri na we understand kire gitumago mucere wa biryani ukorwo hano nikio niguo riu
Nimekupata. Nimekupata sasa. Nimekuget. Nimekuget. Hiyo inaonekana tayari ready to eat. Ready to eat. Yes? Yes. Yeah, if I'm not wrong. Very ready to eat. Yes. Now I think it's service. Just nice service. Yes. So kogo isitiro isikaraga kogo gisamuro atita ile cia enderia cia kurara okihariria nigetha ukarugira muhabero sine iki kindu ngirugira o muhabe very fast mpwa wako sio mpwa pikiwe chakula mzuri hata kikula sapa amukie hii kama breakfast kana wewe Brian ndio ungeenda kula ile isiwe breakfast kula chakula ndio ukihorana na bori guko njari wina kindu thini wa gatagati riu mundu witwa kihumo hari ari no atigetie gukwiriria haha na ndenda ukuhura metha nigetha tukorwo tugikirira handu hatheru gasasa gaituke haha nake Brian agituonie kuihura muriro ririkana mothe turahariria tiga twahariria tutithiete turio haha biryani kwenda ki kachumvi biryani ya mutton nyama ya buri na sauce ina kachumbari salsa riu mwena ria brand kurikira rikia tugo gwirire ina indo nyingi nwakeno ni ekiro ginya babai na kindu gigwitwo yogurt koguo na ni ngugeria I'll try that nigakuhe feedback ndiotete gukorwo ngiruga muno wa maundu maingi no yo ri iyo ndina ti hothu tidito na utina indo nyingi muno cia kuharirio koguo iyo is very easy afu tuke garnish hau kama mucere gaitu tuwekire rosemary and they are so fresh, they look so nice. Yes. Rosemary ni mwega muno ginya cai-ini ngitiguo ginya cai okaga wega fio na ni uri tura riri spices cia cego ni wikirwo cai tondu this riri tuthiete nayo ndi megwikira indo tari njega cai-ini ni uri tutariria ile cia wikirwo cai-ini biryani re kouramsha re tumesavana layers atendwe tumesavana layers layers ehe kenyonie haya kimodi kuri yakire nake ni agikuririe nigetha no wiki humoka kuri cijihure kihumoka kuri riri cijihure ui jesu haya kenyone layers we koma ni karibu kau ka uthi sherehe kawa turamenya na kobra ni juni ukaigwete nimekasikia we koma sherehe to yakire nginya irio ne sherehe tondu ni mararianira matirakarite na nikio wonaga riri nginya taru andu ngunyitire andu mangithie taru riri kuria andu magithii kuracia kana athoni mokeri mamba gwika atia mamba kugagurwo ona andu mokite mari arakaru atia wambe mahe irio mekaga atia mamba kuhorera kuona mundu ungi ukemurakaru mwekito kwanza tukule kwanza mundu honete ri ndakona this go ni gura mini ukiuga layers shoka riu ikihumo ni aroka wow very nice tushokere uyo niguo mucere witu twayikira food color wikire gasu haya wow icio ni cia kihumo ni ukuria kihindi nekira ngai he mundu retia avocado avocado ndiuma salsa ini haya eno to garnishire ni to garnish ni twekira rosemary kana ekiragwo haha riu rosemary ni akiria ni ya ku garnish hau iguru githie okay ni ukunyonia haya keguhurire ri yedwa presentation hahogwa gai ni irio bo layers gukira tuhune ya kwero kamunene kwega fio ni ndona no arumbu yekaire tugaka nikio maugaga ni uria cihubagirwo uguo na tamakane kunyonera unyonagira tondu umenyete yega undu umwe no ni sawa ni kunyonera manyonagira icio nicio ciaku niki tondu ni nyingi ni nyingi tutireketie niki ni layers
Thank you my brother. Good. Mundu umwe. Asa no andu ni marianagira ino ni tuonaga our brothers from the Korea makiria na moko, right? Oh brother. Yes, no tukiria na moko. It's optional. I know you can. I can with a bit. Toto moni akuhuna. Muthe no aturuberia, no atutuberia. Omuthe tigutindira. Hai. Omuthe tigutindira. Wow. My best part. Ni no ndurio ni mahuti. Ya ni ndimari ari mwe na rimwe. Aya tamombera maingi fiu. Icio ane njiganu brother. Aongerera? Icio njiganu. Ikira oyo no ifatana mu. Ni ifatana mahuti muno. Murekere? Ni twe ndugu na mahuti. Ngira itongo. Nyina ona ingiro konda ndekirirwo kabiriani haha ri I would have been home. Aya ona tete turarikirio. Reka nie ndie na ihenya. Is this normal? I'm salivating. Kai muhutu. Niko na njasi wongo. Nikirire ri. Ona usi ni kuga we ni tigwa horo wako. No ni kuga ndurenda kuga. Oh wow. Kwa reto nini no ni sawa ni twega nguria nguhuna. Kirio tidire. Umothe at least no ano boya. Haya. Oh yes. Tumoro uranegeria muhotani bia. Akihotana ithe tiguo. Wega. Wow, Brian. Turie Brian. Turie? Eni. Karibu. Kenya beji eno ihata hada gwa mugunda. Ko mundu akari aihoragirwo iharo. Eni. Kwena portions, kwena portion ya mdomwe, kwena portion ya ado igere. Uguo. Kwena family platter. I like. Borio ni horo. It's soft. Ndio wana kido kiuruta kuria nyama nyumu. It can be very frustrating. Nani jaga? Tiga nume kage jigwe. Brian ni we. Wado kuria. Tukoria twiroreire. Brian ni sawa. Yes sawa. Ni the spectator. Nyaho ni rariko. Ule imagine yara Brian isi tidi to kuruga. Isi ona mpoa wako ni ukumurugira. Ndiko isi mbea le mpoa wako. Mpoa. Agira mundu agetwa mtamu wako. Ko walu ni de. Weki humo ama ina presenter. Uni okuringana wakira murango uri urenda gwitwo atia tinio. Owo. No de. Tuwekera tondu haha ri. Ndu na mundu angiruga no mwitire mtamu wako. Ni inyaginya ifafa irio ici. Ha ndi nige no. Ngeno fafaye. Ndini wa nyama. Tiga ndi kamusere juga ka. Kamusere ora. Maweta kiria. Biryani. Ni biryani no. Very nice. Brayo ni wira mwega muno. Ndefundithio muthe na rugari ni ngakuhe. Feedback. Kana he handu ndabacia. Tondu ndungegwa. Ngigeria yu. Ndungegwa. Nduge. Nduge. Akire wati na ngeici. Ithe tiko ke okwira ko kire anu no ruta wira nawe. Ndago tinagia. Nagerie muhotani sekeri. Ciringi 300. Ririkana kwihotana ni harä ni wa M-Pesa paybill ni ya 570 31 account mkigo ni jaza. Tokinegere muhotani waka na uri uretwo wa maitha Jane. Maitha Jane is our fourth and last winner Thursday no ya umuthi. Akihotarira ciringi ciake. Alafu na kanyama kau ni ga soft. Ni very soft Maitha nake kindu kana ciringi girike. Magana matatu. Brian, aboma no do geithia ndwere kana tatu no mere kuria rungu magikuona. Haya nie njitagwo Brian Mohoro, ndenda kugeithia kwanja my mom na my dad kwa mucie. Nijoe thaici ni mararora. Ogira mucie nako? Nyeri, mucie ni Nyeri. Andu hetagwo atia? Andu hetagwo Giakaja. Giakaja. Eni. Ndacokia gatho muno ndu wa Kameme, ndu wa kahinda gaka. Na ugetha gutukora kana gukora nie tukoragwo ku Ramsha Bar and Grill Sharks Palace opposite Karura Forest. Na to ginya social media ine twetagwo Ramsha Vibes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok koguo the na namba yetu ya thimu ikoragwo ni 0705
966 yani kabisa. Thank you so much. Ni tutuberagia brother. Thank you muno. Okore otigihinyara mundu agiryo uri maisha mega heno nduge ati no nduge rucio ri ni ugoka twefarite ni uko dance yani unajua ku dance gani asante sana Brian, tumeshukuru. Heno nduge nduge Brian mtoro wa wewe mwa wa mtu yani ni gwiraga ni tiki na yo people ne join dagiti sa udaka na ko ni duaru no ria kana na ti kana lefu mo daga madu ni mega thank you ai ko aram show mageje muno makiri atiri we gaitwe ko ndano gimitado yo ne mutton biryani. Mutton biryani. Yes. Jua mutton ni kija. Akiri nyama ya buri. Ko na biryani musere. No musere. Utege mutton. Ukoda okay. Na mere tirege rikiretwo musere ni food color. Waje hena ifafai. Ni ifafai ri nyama-ine. Thank you. Isi mundu gitwa githina ona isi itopatia irio. Yes. Ngakautara kiria thondo no kiria nyama na musere na ugire siwendete muno. No, I have eaten them by the way so much. Ndona cia kwirio haria. Yes. Thank you. No ega munene. Thank you. Katombe twirire guku no ndia